u Rwanda mu by'ukuri rwagize iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi ahora aririmba u Rwanda? Ibyo nabyo turaje tubyinjiremo. Ma 23 kandi ishano ryaguye ikomeje kugenda ifata uduce tugiye dutandukanye, by'umwihariko hano muri Uvira rwagati yamaze kuhagota neza, ndetse mu Bujumbura bikaba byakomeye bitewe nuko ibitero byose biri kuva hano biri kugwa hano muri Uvira, n'ubundi biri kwibasira n'ubundi abasirikari baneva b'u Burundi bari kuza gutabara no muri Uvira rwagati. Isi yose ikaba ikomeje gutungurwa n'iyi mirwano, nyuma yaho n'ubundi izi mpande zombi zari zumvikanye agahenge haba 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira kandi ko Amerika n'Ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya, ibi byose turaza kubibanyuraguriramo turebe mu by'ukuri aya mabuye y'agaciro agiye kugurishwa te, ese byakozwe bite? Ma 23 ikaba mu by'ukuri ariyo ihagarariye ubu bwumvikane buri hagati ya Amerika no mu birombe bya Rubaya, nyuma yaho n'ubundi aya mabuye y'agaciro yari yaragurishijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ikayemerera abadiplomate yari yarayemereye n'abadiplomate bakorera ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko bashinzwe imibanire myiza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashinzwe guhuza ibikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na USA. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi aya mabuye ikaba yarayemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikayagurisha, ariko ikayagurisha mu bice 23 kugeza gahunda y'uyu munsi igenzura. Ariko byagaragaye ko mu by'ukuri 23 nayo mu buryo bwo kwitabara, ndetse bakaba batanze amabuye y'agaciro iyo yari mu binombe bya Rubaya bakayiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese aka gakino ko kameze gute? Twamaze kubitegura hano ku muyoboro mugari w'amakuru kandi agezweho ari update. Turaza kandi kwinjira muri update z'imbere ku rugamba, amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko Ma 23 ikomeje kugenda ifata utundi duce dushasha mu ntambara ishamiranyije RDC na Ma 23 itutumba. Ma 23 ikaba yafashe ibindi bice yirukanamo FARDC. Uvira yo irageraniwe. Ibi byose turaza tukunyuriremo tukunyurire muri ibi bitero ndetse no muri operation ikaze Ma 23 yakoreye mu bice bya Pinga ahangaha tugeze ubwo ni muri Warikare. Turaje turinyuremo byose akantu ku kandi, amakuru yiriwe ameza ate byose tubishkugwe akantu ku kandi. Mu gihe kandi nanone AFC Ma 23 by'umwihariko ubinyije mu tangazo rya Lawrence Kanyuka ndetse no muvugizi wayo Benjamin Mbonimpa, by'umwihariko n'uyu umukoroneri w'ingoma ukunda kuvuga nawe mu by'ukuri akavuga icyo atekereza ndetse n'icyo yumva, akaba bakomeje kugenda bashira amatangazo hanze y'impuruza ahamagarira abarwana kuri AFC Ma 23 kwitegura isaha kuza ko iyi ntambara yakomeza gututumba mu bice byose kuko babitangaje. Utu duce n'utuhe batangaje ko dushobora kubamo umuriro, bashobora kwatsamo umuriro isaha kuza bakaba bakishiramo mu by'ukuri bakaba bakora agatangaza muri ibi bice byose batangaje tubafite hano ku meza. Amakuru atugeraho kandi none ari update nuko hari abacanshuro babonye Kinshasa bagera muri 280. Mu by'ukuri aba bacanshuro bakaba bavuze ko batarakomeza guhangana na Ma 23 nyuma y'uko bavumbuye ko Ma 23 n'ubundi ifitanye amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kubohereza mu mirwano. Aba bacanshuro bakaba bazinze utwangushe, mu by'ukuri bikaba byagaragaje ko mu by'ukuri aba bacanshuro bavuze ko batarakomeza kurwana n'intare za Sarambwe, kandi mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka ibiganiro by'amahoro ndetse no kubasaba imbabazi mu miganiro ikomeza igenda amahanga. Ariko ibyo ngibyo bikarenga ikitirirwa ko itarwana n'inyeshyamba za Ma 23, by'umwihariko nk'abaturage babonye Kongomani bari barambiwe ubuhake ndetse no gukomeza kwicirwa ucumu abantu kugira ngo mu by'ukuri yari irambiwe ubu bwicanyi bwakorerwaga na FARDC, by'umwihariko n'abawazarendo n'interahamwe zasize zihekurirwa mu mwaka w'1994. ariko mu by'ukuri ubu bwicanyi bukaba bwadogeye bugakomeza ndetse bugakomeza bwibasira n'ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko n'izi Kivu zombi. Ariko mu by'ukuri ugasanga ibitero byose biri kwibanda ku bavuga Ikinyarwanda ndetse n'ubwoko bw'Abanyamurenge. Ikaze nanone inshuti z'akadasohoka muze twongere tuvane mu makuru agezweho kandi ari update. Nk'uko mubibona ni umuyoboro musha undi twabagerezaho amakuru wagize ikibazo gitunguranye, tubasabye gukora subscribe ndetse no gukomeza
gukomeza mu by'ukuri kuduha like ndetse no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu buri munsi dushizeho nk'uko n'ubundi mwabidusezeranyije. Dukomeje kubashimira umusanzu wanyu mukomeje kugenda mutanga ndetse n'ibitekerezo byanyu tuba tugenda tubibona gatanu ku kandi. Reka twinjire mu makuru kubashimira ntagahozaho nta n'uwabona icyo abitura. Ni amakuru twinjiyemo mu buryo burambuye ari update kandi akomeye ku mutekano, politike na demokarasi. Tukaba tugiye guhera by'umwihariko ku ntambara yari koroje yihanganisha inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi ba RDC. Kugeza kuri ubu ngubu bahakanye ko mu by'ukuri batari kurwana n'abagwanyi ba M23 ahubwo bari kurwana na Repubulika na leta y'u Rwanda. Ikibazo kiri kwibazwa mu by'ukuri leta y'u Rwanda ntiyaba ariyo yagiye guhangana n'abasadeki, igahangana na EAC, igahangana n'abacancuro Afurika y'Epfo, igahangana n'abazarendo, igahangana na FDLR, igahangana na FDNB n'ubundi igahangana n'ubundi n'abacancuro n'ubundi bari kuri mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri uyu munsi bakomeje kurongekwa baturukije mu Burundi ndetse na leta ya Kongo ubwabo itazi umubare, by'umwihariko bageze mu mirongo y'imbere bagahangana na M23 bagahangamuraho mu by'ukuri bikanga. Igitangazamakuru African Intelligence kikaba cyatangaje ko mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramutse n'ubundi ihangana n'u Rwanda, ikavuga ko mu by'ukuri itashobora u Rwanda ndetse n'ukuntu u Rwanda rungana n'ukuntu u Rwanda rumaze imyaka mikeya ruvuye rutangiye kwiyubaka, bitewe n'uko n'ubundi muri iyi myaka isize inyeshyamba za FDLR zari zarasize zikoze amabara mu Rwanda ndetse n'izinasahuye na leta y'u Rwanda ku gikoresho gikaragara ku mbere ku rugamba. M23 iba ifite drone, ubwinshi bw'abasirikari kandi bake kandi bashoboye ndetse no gukomeza kwiyubaka, by'umwihariko abasirikari bashaba mu 23 bakinjira ku butaka bwa Kongo binyuze mu gukunda igihugu ndetse n'abaturage, by'umwihariko n'urubyiruko rwo muri iki gihugu rurambiwe ubuhake ndetse rurambiwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi bubica bukabaziza ubusa. Ibi bikaba byaratumye abaturage b'abakongomani benshi bakunda M23 ndetse n'ibikorwa byose M23 ikora buri munsi ikaba idependinga ku baturage. Ikinyamakuru African Intelligence kandi cyagaragaje ko mu by'ukuri u Rwanda rutaba ari rwo rutesha umutekano muke mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko n'ubundi iki gihugu gisanzwe kirimo amabuye y'agaciro, kirimo ibintu byose abazungu bakwirukira ndetse kirimo ibintu byose byatuma abaturage batagira umutekano. Ibi bikaba barabishingiye ku nyandiko n'ubundi Uburusiya bwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukongera bukayigirana n'ubundi n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikaba byarateje inkeke, bitewe n'uko n'ubundi aya masezerano yagarukaga ku mabuye y'agaciro ndetse agaragara muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo za gasegereti ndetse n'ibindi byinshi by'agaciro bigaragara muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose bimwe bikaba byaragurishijwe Abashinwa, ariko Abashinwa nabo bagahurira n'Abarusiya, ariko Abarusiya nabo bagahurira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigakubitanirayo na Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zashatse kumvikanisha ibihugu byombi harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko ruhura gica bitewe n'uko basanze mu by'ukuri nta mpamvu yo kumvikana ku masezerano yo guhagarika M23 mu gihe cyose baba bataragiranye amasezerano yo guhagarika igisirikare cya FDLR cyasize gikoze amabara mu Rwanda kandi na n'ubu ngubu bacidegembya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byakomeje guteje urujijo cyane ndetse byegwaho n'imiryango mpuzamahanga zigatanga raporo zitari zo ubundi zikivuguruza ndetse M23 ikakomeza gushinjwa ubwicanyi, ariko hakorwa iperereza bagasanga mu by'ukuri ubwo bwicanyi bwarakozwe na FARDC. Iki gisirikari cya M23 kandi kimaze kwiyubaka mu buryo bukomeye, by'umwihariko binyuze mu basore n'inkumi n'umurava w'ibyuya ndetse n'amaraso n'ibitambo bikomeje gutangwa mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko baharanira ubwigenge no kuba bwa Kivu zombi no kuba mu by'ukuri Kivu zombi zakwigenga, dore ko ibice abaturage bari muri bino bice bose bagaragaza ko mu by'ukuri n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa butabagezaho serivisi harimo iz'ubuvuzi, iz'umutekano ndetse no kuba mu by'ukuri babacungira umutekano nk'abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo babagezaho ibikorwa birimo iterabwoba
kwica abaturage ndetse no guhindisha igikuba mindani mu baturage. Ibi kandi babishimangira n'ubundi ku nyandiko zagiye zikorwa cyane n'igisirikare n'ikinyamakuru bita Radio Okapi mu buryo bwo kuvuga ndetse n'uburyo bw'amashusho. Ibi byose bigashingira n'ubundi ku nyandiko z'umuprofeseri bita Andre Michel Bertara, uyu muzungu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba yaravuze ko mu by'ukuri yabaye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo mu gihe kingana n'imyaka 15. Iyi nyandiko yanditse ikaba ikubiyemo mu by'ukuri umutekano muke wo muri kano karere ndetse n'ubwicanyi bukomeje bwakomezwaga kugenda bukorerwamo kandi bukibanda ku baturage ahanini. Bivugwa neza ko abaturage bashobora kuba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse iki gihugu kikaba cyaragaragayemo ko mu by'ukuri gifite ivanguramoko, ariko by'umwihariko bakibanda ku bwoko bw'abatutsi babica bahera ku murongo bitewe n'uko bavuga ko abatutsi bafite ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda. Ibi bikaba byarateje akaduruvayo mututsi wese waba ari n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bakibanda mu bwoko bw'abanyamurenge, bakabima kuba bagira uburenganzira ku gihugu runaka nka serivisi z'ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi zose umuturage agomba leta bakazibima, ndetse n'uwo bahohoteye. Ibyo byose bikozwe n'abasirikari ba FDLR. Ibyo byose n'ubundi ntibibazwe iki gisirikari cyangwa se ntibibazwe uwakoze iri hohoterwa bitewe na serivisi zikomeye cyane. Bivugwa ko kandi mu myaka iyi FDLR imaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuga ko no mu buyobozi bw'imindani bwo mu gihugu harimo abakomeye cyane, ndetse no mu mutwe urinda umukuru w'igihugu ariwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi, n'ubundi abayizera cyane hakaba harimo aba FDLR bitewe n'uko mu by'ukuri bazi kurwana, bamaze igihe kinini mu mashyamba. N'ubundi iyo bihujije n'abasirikari b'abarundi badashakira u Rwanda amahoro ndetse batanashakira umunyamurenge ngo amahoro, ngo aryame asinzire atuze, bitewe n'uko n'ubundi ibibazo byo mu karere, haba ikibazo cy'u Burundi cyagira icyo ari cyo cyose ndetse n'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagira icyo ari cyo cyose, bahita bakirundura ku Rwanda. Amerika n'Ubushinwa byarasakuje cyane, ariko n'ubundi abazungu bakabikora mu bwenge bitewe n'uko imishinga myinshi Ubushinwa bwazanaga muri kino gihugu bwahuriragamo n'ubundi n'ubw'Abarusiya ndetse n'ubw'Amerika. Ibi bikaba biri guteza urujijo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mirongo ndetse no mu binombe by'amabuye y'agaciro. Ibi biri kugenda bikomeza kugurishwa abanyamahanga kugira ngo mu by'ukuri bakomeze batange intwaro zo guhahamura M23, ariko bagasanga M23 nayo iracyaye mu rwembe. Ibi amasezerano y'Idoha biri kugaragara ko mu by'ukuri amasezerano y'Idoha yataye agaciro bitewe n'uko izi ntambara zikomeje kugenda zigaragara cyane, ko biri gutangazwa ko M23 yafatisha uduce tugiye kubabwira. Byose biri kugaragaza ko mu by'ukuri aba bantu uko ari bombi, yaba leta ya Kinshasa ndetse na M23 badashaka kumvikana, ndetse ngo n'ibiganiro baje no mu biganiro biharanira amahoro. Mu gihe kandi nanone urubara imberenge ikiyaga cya Tanganyika ni umutangabuhamya w'ibyabereye hano mu misozi ya Pinga ndetse no Warikare, ubwo hakubiswe abagwanyi ba Coalition bari barasigayemo nk'udusigisigi, bakabakuramo bakabarunda hano mu kiyaga cya Tanganyika. Uru rugamba rwarenjyana muntu mu ijoro ryakeye, bikaba byatangaje ko mu by'ukuri humvikanye urusaku rw'amasasu ndetse na drone zijagajaga ikirere cyo muri Pinga. By'umwihariko M23 ihanganye n'abagwanyi ba Coalition, hanuwe indege ndetse hafatwa n'abakoloneli ndetse n'abayobozi ba Wazalendo. Ariyo mpamvu tugiye kugaruka kuri operasiyo ndetse n'ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa na M23 mu rwego rwo gukomeza kwiyongeraho utundi duce ndetse no gukomeza kugumana ibindi bice, by'umwihariko bikaba byatatije Coalition ndetse leta ya Kinshasa. Muri aya makuru kandi turagaruka ku kiganiro ndetse n'itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa M23, by'umwihariko avuga ko mu by'ukuri imirwano ari umusogongero aribwo igiye gutangira bundi busha, by'umwihariko ko leta ya Kinshasa yakomeje kwitwikira ndetse no kugaragaza ko mu by'ukuri iri mu gihe cyo gahenge, ariko igakomeza kugaba ibitero bigiye bitandukanye, by'umwihariko byahitanye abatari bakeya harimo ubuzima bw'abasivile. Ibi byose bikaba byatumye uyu muvugizi wa M23 ashira itangazo hanze ryeruye turi bubasomere hano kuri Info Hub 250. Igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje nacyo itangazo ko kigiye
kwivuna abasirikari ba M23 cyatangaje ko mu by'ukuri kigiye gushira cyane mu guhangana n'intare za Sarambwe, ndetse kigatangaza ko mu by'ukuri noneho nta kongera gusubira inyuma, ndetse M23 nta duce na tumwe izongera kubafatana. ni nyuma yaho hano muri Uvira rwagati hari gucumba umwotsi, hari gucumba ibisasu bigiye bitandukanye by'umwihariko byarunzwemo n'intare za Sarambwe mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri barategura inzira bazanyuramo bari kwataka iyi Uvira. Liyetona Koloneli Uwiringoma ati noneho FARDC bagiye guhura n'akazi ikomeye. Ku rundi ruhande FARDC n'amatitro bati tugiye kwivuna M23. mu by'ukuri iyo bigiye gusha bimanzaga byashuha cyangwa se bigaca amarenga. Ndabona batangiye kugenda baca amarenga ku ntambara, ku ruhande rw'intambara bombi. mu by'ukuri tumaze igihe tubabwira duti nyamara turabona ahantu hagiye gusha abantu, nyamara bati muvuge muvaho, ni bya bindi bya fighter. ariko none ibintu birasa naho bigiye kugenda bihindagurika hano muri no burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka igoma. AFC M23 yashizeho komisiyo ishinzwe gushiraho inzego z'ubutabera ku minsi igiye itandukanye. wakomeje kubaka mu biganiro bigiye bitandukanye, twagarukaga n'ubudi ku ngingo ishingiye ko mu kuba M23 ikigaragaza ko mu by'ukuri igifite iciro cyo kuba mu bice byose yafashe nta butabera burimo. none rero hakiri kare cyane mu by'ukuri wagira ngo baratwumvishe inzego z'ubutabera zigiye kuba zijaho cyangwa se zishirwaho. ni byinshi cyane tugiye mu ncamake byazatwara umwanya munini cyane, ahubwo kuko dufite incamake nyinshi cyane hano, ahubwo reka dutangire mu by'ukuri twerekeza mu miripuko by'umwihariko, kubera ko ntago nigeze mbabwira ibya Warikare, ntago nigeze mbabwira ibya Bukavu cyangwa se Masizi, ahubwo mu nyemerere sasa noneho tuyinjiremo mu buryo burambuye kugira ngo ibindi byinshi tuze tubireberamo. ikaze nanone inshuti z'akadasuhuka muzi twongere tubane ndetse tubagezeho amakuru akomeye kandi yihutirwa. nimba utarakora subscribe reba hasi gato cyane ahanditswe subscribe ndetse maze ukoreho, maze ukore no kuri like, dukomeze tujyane gatanu ku kandi kugira ngo n'ikindi gihe dushizeho ikiganiro uje uraba update yo kuba wabona aya makuru agezweho ku mutekano, politike na diplomasi akomeye kandi yihutirwa. ni amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Liyetona Koloneli Uwiringoma ku rukuta rwe rwa X nibwo abyutse yandikaho mu by'ukuri amagambo akakaye cyane acingiye ku bitero FARDC ikomeje kugaba mu bice byose M23 yafashe, ariko n'ubundi akagaruka mu by'ukuri atangaza ko intambara igiye kuba yatangira ku buryo bweruye kandi bugari. mu by'ukuri intare za Sarambwe n'amadubu biteguye guhangana na gisirikare cya FARDC uko byagenda uko ariko kose, hadashingiwe ku masezerano cyangwa se y'agahenge yari yumvikanye. by'umwihariko intumwa za AFC M23 zari zahuriye n'intumwa za Idoha ku wa 17 mu kurwanira ku buryo bagarura intambara, bagarura amahoro cyangwa se no guhagarika intambara mu karere, by'umwihariko binyuze mu biganiro by'amahoro. ariko bigakomeza kugenda bigaragara ko leta ya Kinshasa yakomeje kugenda yitwikira agaho, igakomeza kugaba ibitero kuri M23 ndetse itanahagaritse gushora amafaranga menshi mu gisirikare nko kurangura abacancuro ndetse no kurangura ibikoresho bya gisirikare bigezweho, by'umwihariko bikarundwa mu duce turimo na Uvira kugira ngo mu by'ukuri hazakomeze habere isibaniro M23. mu gihe kandi bari bemeje ko mu by'ukuri bagiye kuzahana imfungwa, bikaba byararangiye ahubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihimba ibinyoma bigiye bitandukanye, ikabihimbira M23 bityo n'imiryango mpuzamahanga ikabyivangamo, bakagenda bashinjamo M23 ubwicanyi. bimwe mu byarikoroje harimo n'abasivile 319 bashinjwaga kwicwa na M23, ariko ibi bintu byose bigasanga ari ibinyoma bya Kisekedi ndetse bigamije kwangisha M23 abaturage. hagiye hafatwa intumwa ndetse hagafatwa intasi zigiye zitandukanye za FARDC zigafatirwa mu bice M23 igenzura. n'ubundi gahunda ariyo kugenda ngo bategeme ibisasu, nyuma bizagaragara ko mu by'ukuri nibaturitsa ibice M23 igenzura, nkuko by'umwihariko hagiye hafatwa ibisasu ndetse hagafatwa na gun powder zagendaga zinyanyazwa mu bice byose M23 kugeza uyu munsi igenzura. umugambi wari ukuzaturitsa ibi bice, by'umwihariko bakibanda mu bice M23 igenzura, maze abaturage bagupfa benshi. M23 igashinjwa n'amahanga kuba umutwe wa kirimbuzi weruye uri guteza amahoro make mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibi kandi byagarutsweho n'umuvugizi wa M23 bita Lawrence Kanyuka. Mu by'ukuri akomeje kugenda atangaza ko nakongera kuja mu biganiro by'amahoro cyangwa se mu biganiro by'imbabazi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko yakomeje kurenga umurongo utukura, ndetse mu byo bari bumvikanye mu mahame bita ko ari imbanziriza mushinga w'amasezerano nta na kintu na kimwe bigeze bakora, ndetse ahubwo bagabo bakomeje kugenda bagaba ibitero bigiye bitandukanye ku ntare Amadubu n'intare, bakaba bakomeje kwifatanya mu bikorwa byo gukomeza kwirwanaho ndetse no kunetraliza ibitero bya FARDC. Leta ya Kinshasa kandi ikomeje kugenda irunda abasirikari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko harimo Mai Mai, aba AFDL ndetse n'igisirikari cy'imbonerakure cy'abarundi. Indege z'ubwikorezi bita Atonove zirikorera cyane, byagaragaje ko mu by'ukuri Atonove yatundaga ibikoresho nanone by'abacancuro ndetse cyangwa se yatundaga ibikoresho by'abasadeke, ikaba yongeye kugaragara mu kirere cya Bujumbura. Mu by'ukuri ikaba ikomeje kugenda itunda abasirikari ba koalisiyo, byagaragaye ko mu by'ukuri yabatunze inshuro eshanu ibavana mu bice bigiye bitandukanye byose by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko kandi yaba yaragiye mu gihugu cy'u Burundi ikikorerayo ayo maturu abere, by'umwihariko ikazanayo FDL n'igisirikari cy'imbonerakure. Aya maturu atanu y'indege Atonove izwiho ku bwikorezi buhambaye cyane, bivuga ko ishobora kuba yarikoreye ingabo zitari munsi y'ibihumbi 300, ndetse zose zikajya zizanwa n'ibikoresho byabo bazakoresha mu buryo bwo kugira ngo mu by'ukuri banaterereze ibitero bya M23. Bikaba byaragaragaye ko n'ubundi hari abandi yakumuri Kisangani ikabajana muri teritwari ya Warikare. Ibyo M23 ivuga kugeza uyu munsi ni ukuri, kuko bavuga ko basatiriwe n'imbagwanyi ba M23, ariko kuko bagasanga ari ukuri, bitewe n'uko hano muri Kisangani havuwe izi ngabo zigiye zitandukanye, ndetse zikagenda zishyirwa mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo zigera kuri 300 zikaminshwa mu bice harimo na Uvira, Pinga, muri Warikare hakaza abasirikare benshi, ndetse harimo abasirikare pa koalisiyo, ndetse bikaba bigiye kugaragara ko urugamba aribwo rugiye gusya rutanzite rugiye gutangira. Noneho nimba ari uko bimeze, reka noneho FARDC bavuge ko bagiye kwivuna M23 aterwa n'abo basirikare, donc bamaze gusirika muri ibyo bice, kandi mu by'ukuri biragaragara ko urugamba rwo aribwo rugiye gutangira bwa mbere mu mateka. M23 ikaba igiye gukora ibyo bise ko byananiranye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 bikaba byari ko bwa mbere yanze imfashanyo mpuzamahanga, bitewe n'uko iyi ONU ndetse n'imiryango ikomeye mpuzamahanga yajaga yitwaje ubufasha, yarangiza mu by'ukuri ikagereka ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko birimo ubwicanyi buri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabishinja igisirikare cya M23, nyuma yo bazaga bitwikiye ko mu by'ukuri baje gufasha. Ibi byose bikaba byagaragaye n'ubundi bikanyura ku kinyamakuru bita African Intelligence ko M23 ikomeje kugenda yanga ubufasha mpuzamahanga bwo kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kuja mu mirwano, ahubwo igashyigikira ibiganiro by'amahoro ndetse no gukomeza kuba yakumvikana na leta ya Kinshasa, bico bitanyuramo mu buryo M23 ishaka, bikaba byaca mu nzira y'intambara leta ya Kinshasa ishaka, ariko amahoro akanagaruka. Leta ya Kinshasa yifuza ko intare za M23 ndetse n'amadubu twirwaneho bava mu bice byose yafashe, bakabona gusaba icyo bashaka, bityo ndetse bakamanika amaboko bakabashakira inkambi, bikagaragara ko mu by'ukuri ari impunzi, bityo ikibazo cyabo kikazirwaho, bakazashaka uburyo babubakira cyangwa se bakabaha ubundi buzima, bagafatwa nk'impunzi. Intare za Sarambwe zanze kuzongera gufatwa nk'impunzi kuko bafashwe nk'impunzi imyaka zirenga 31. Abenshi baba mu bihugu bigiye bitandukanye bagakorerwa ubwicanyi, ababa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubwo bwicanyi bukibanda ku bwoko bw'abanyamurenge babarirwa mu duce tugiye dutandukanyemo harimo na Warikare buri muri iki gihugu.
intambara yo kwibohora ya 2023 yatangijwe mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu by'umwihariko ihera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yibanda ihereye hano mu mujyi wa Goma, ikaba igeze muri teritwari ya Masisi, bityo aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. ahangaha n'ubundi ikaba igeze muri teritwari ya Warikare hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi ya Pinga impande y'ikiyaga cya Tanganyika, ahakomeje kubera isibaniro ndetse n'imirwano iri gushamiranya polisi ndetse n'igisirikare cya FARDC muri rusange. Bikomeje kuba induru ikomeye cyane, bikomeje kuba kuvugisha amahanga ndetse bikavugisha n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko harimo n'umutwe wa FDLR, ndetse byari byagaragaye ko uyu mutwe wa FDLR nawo ushobora kuba wigereye kwa bwana Donald Trump mu baruwa yo kugira ngo mu by'ukuri bakomeze bashake ukuntu basaba leta y'u Rwanda imbabazi. Byari ibi ni nyuma yaho n'ubundi byari byagaragaye ko leta ya Kinshasa, by'umwihariko umuperezida wayo Tshisekedi yari yashatse kumvikana na leta y'u Rwanda bakahurira i Washington ku 27, ariko byagaragaye ko mu by'ukuri ibyo basinye byose nta na kimwe kigeze cyubahirizwa. Ariko mu magambo ya Tindori uwungirije umuvugizi wa FDLR akaba yaratangaje ko mu by'ukuri nawe ashaka kuba yakugirana amasezerano na leta y'u Rwanda, ndetse bakanataha abakoze ibyaha bakabiryozwa, ndetse bakava mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaratumye n'ubundi hakomeje kwibazwa urujijo, ndetse rukaba rukomeje kugenda rufata indi ntera, bitewe n'uko abafite uruhare muri imirwano yose iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kujijisha, ndetse bakanga kwerekana amahanga ukuri, ndetse no gukomeza kuguhisha ibiri kubera ukuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.